Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. I'm sorry, Christopher. Imsakan nga sikat ipatpatig ko. Nudikat na Edmond. Pare Christopher. Sorry Ngayon siyak ti kayat. Siyak ti kayat na. Isot ka po na nga, sorry. Okay lang. Nusikaman ti kayat ni Marisa, Edmond. Congratulations. No pa'y nasakit ti mapay. Pero saan lang may mesa ta babae. Ado dita. Sumapol ka lang. Sorry Christopher. Okay lang Marisa. No problem. No man pa'y sikat ipinaay ko. Kahit ni Edmond ti inaklon ko. Siyempre, hangka ko magumurgura. Agagayam tilata. Agakalaspit tilata. Agakaskulan tilata. Awan sa bali nga namin din tayo, magipasnik, ti panagbasa tayo. Tapno makapaggraduar, ken madanda ito tinapintas ng trabaho. Nasakit para kaniyak manong nami day tapan nakapahay ko. Pampanunutek. Anya tadda kin Edmond ngawan kanyak. Nulong nga ti pagsasaritaan manon nami sana kapaati kin Edmond. Aman. Nagwapo mat ni Edmond. Ngem sa balit gwapo na. Sa bali mat kanyak. No, panaka may pangkabit iti grades. Nalaingat. Nangangato iti grades ko. Actually, iskalarak. Idinto ta na Edmond, manong nemi ka, tulungan pa hindi ni Marisa, no kasta nga agkurang di matrikulana. Tada Marisa, manong nemi siya kung kangkwana, ket adda mabalinda. Kinabudno na, agpeso deta. Aduno ka na gini magkita nga kwarta iti bag ni Marisa. Ngayon sa nga na di kaadda ti kwartana kinapintas ti biyagda iti nangayatak ken kuana. No di ka talagang ipatpatig ko. Mariknak ipatpatig ko isuna. Ngayon sayang tapinaay na. Pinaay na kat na Edmond tinaklon na. Iso ako na. Congratulations. Sabi ko santong nagbidtot, santo ko mga nagbidtot, ni Marisa nga ni Edmond ti pinili na. Sabi ko kinun ko tinakim ko manom na imi. Sapay ko Intuloy mi nga ron tinagbasa manom na imi kat nadlaw datatang kininanang iti kinaliday ko. Idadamagan ta kanyak no apay nga nalidayak manunemi imbaga kadakwada. Napayak kinayat tatang. Nasakit ti mapay. Irapay kami nga irap-rapin mo ti ayat. Sang ka di ako nami kininanang mo. Nga ikarigatan mi, nga yarado ti pigsami iti talon kin bangkag mangisakat iti panagbasam. Tapno graduar ka kit madaan ka ti trabaho. Ket sikat ipang namnama ami nga mang tulong ka na kiti kakapsat mo ko na. Tas sikat tinaw na. Ngam apay ngamin inrapin mo ni Ayat. Anak, ni Ayat, kabayatan nga agbasbasa ka. Ibagadang inspirasyon. Ngam kaaduan na discrash. Na, ano natin ko? Distraction tatang. Gatuan. Uri kas pagariganta sikat tinaklod na niya nga babae. Dumting tumitlaing ato problema yo. Ag problema kang tumitlaing. Tanya ka ron. Iso nga teramidam anak. Lipate mo na di nga Marisa. Awan sa bali nga ramidam no di mangipasnek iti panagbasa.
Ado na giti gundaway manon nemi ngagkukuyog da Marisa Edmond ken ni Elsa. Ni Elsa manong nemi ket best friend ni Marisa. At naman giti gundaway manong nemi nga masaray maranak ni Marisa iti library. Hi Marisa. Ay, Christopher, di ka pa'y naka-move on. Siganto lang ti patpatik ko. Abi nga, di mo man kadwa ita ni Edmond. Kada na panan na. Isupikit dadan ni. Sige, Christopher, mabaling ka di. Nga saan na ko assist gan. Abi nga di ka assist gan. Siga pala nagkuna idi nga, gagayim tayo lata. Marisa, umikan. Kino na nga bigla ni Edmond. Sana kinusulapan. Pag-imunan na ni Edmond. Naimot ni Edmond. Ay, naimot. Naimon. Sabi ko matasangan ito nga problema. Marisa, sabi ko. Aging ka nga dimtengen manong nemi ti panagraduar mi. Agbapada kami ti kurso nga accountancy. Nag-review kami ng nakit-kitan na kiti dua. Uno talo ko na kuma. Idi rumaran ti resulta manon nemi kalpasan ti exam. Nakarwar ka mamin. Nga upat. Siya, ni Elsa, ni Edmond, ni Marisa. Ibagapi kidia ni Marisa nga ni Elsa nga best friend na termak. Ang isumitlat na ti patpatek ko. Aging ka manon nemi nga idi ta sumra ka kon iti trabaho nakiktutak. Agkaopisinahan kami kay ni Marisa. Hi, Marisa. Ay, Christopher. Kadam-kad lang ti kasa tayo. Agkaopisinahan ta. Siguro, at adda ka. Kasano ni Edmond? Saan kami magkaopisinahan? Ni Elsa nga sa bali mo't opisina na. Kadam-kad lang niya. Iturturong ni gasat. Amom, dakal ti pamatik nga sika ken siyak tatak katuluyan. Christopher, hangka ngayaten. Ni Edmond ti patpatig ko. Iso nga hangka nagpanpanta siya kasta. Aging nga nawaya ka. Saan kung tungaramidin ti manglipat keng ka. Marisa, gabuta talaga ngay patpatig ka. Numampay na sakit ti mapahay. Ado ditat sa bali nga babae, kasanon no, kasdi nga di kakayat, kasanon no, dakamtukin ni Edmond, ti agasawa. Isong ko nak, no da kayon ton ti agasawa, isarting kong tumat ti mangipatay ken ka. Impas na kung karoon tinagtrabaho manong naming tapos di kasta, siyempre masuportarak ti kapsat ko nga agbasbasa, ti adjek nga agbasbasa iti college. Tagasta iti karik kadatatang kininanang na makapagturpusak, tulungak met dadya adjek nga agbasa. Tayo doon makapagturpusan ito na kadatrabaho na sa gumagtumitin ni Ayat nga mabalinak doon ti agasawa. Ngayon, asin mo tasawa eh. Aging gang iti maysa nga bigat manon nemi nakitak nga simrek iti opisina ni Marisa nga nakalidliday tilangana. Imasideka. Marisa, Christopher, abi kasit langan. Langa ka niya. Kasi nagsangsangit ka. Di kan sa nakaturog, nung di ka nagsangsangit ka lang. Awan kami kini Edmond. What? Papagayam, tingkay ng ikan, ket sumagmanulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Christopher, iti Lawag City. Nga dito yung pagkasalitaan, papagayam ket iso iti umunang iti pagpilyan para ti panakapili ti best letter the first week iti bulan ti Agosto.
Adda tayo iti bulan ti Agosto. Kagayam kamasat. Ya? Ket in kay tumangigan, makompleto nga mabuya, dito'y pakasalitaan ni Christopher iti program at tagalagit tinapalabas, iti Action Radio DCJC Lawag, into no alas 12:30, into no malem, tunal daw, tama panak to ag-live. Ya? Ag-live tayo, gabot iso ti aldaw ng te panangited, iti premyo, dito'y best letter of the month of July, ti 7th grand finalist tayo nga ni Mrs. Lourdes Labayog Yumul ini Barangay 5 Lawag City. Iso ti 7th grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ket no madama ka itang agbibuya live iti page ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Rey Fiesta Sentenciador Award page. Pakipalo. Ag-like ka, kini-share mo. Kaya dito na may upload dito yung live tayo iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo iti YouTube channel ni Paring Ray no saan ka pa yung nakapag-subscribe. Okay ba? Okay ba? Kahit kung ipalagip, kada kita agbibuya, no makabuya, kada ito nga video, dagi dito rakel nga premyo, nga gurure kada kayo, no, agsurat kayo, ket mangabak kayo. Weekly ken monthly prices, ken grand prizes, nga ti awaten, ti grand winner tayo, ket 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya bala turuan nyo? No kas pagarikan ta adda kadtoy ket maawis tirik nam nga success story ti pakasalitahan nyo from rags to riches, manipod nakurap aging ka kaabimak nang kayo wano sakit nagulo aging ka na nga rimagsak ti pamilyayo. Dagitay kaado nga trials sunod panubok struggle ti pagkasalitaan nyo. Kasi nakati pagkasalitaan ni Christopher kat nagsakit ti mapaay kunana. Napaay, ngem naguluray. Ngem ti saludsod isunan to nga tamat laeng ken ni Marisa tagkatuluyan kalpasan ti sakit ket nanaam tumaten ni Christopher ti samit. Parang ganoon. I-computer yun na kiti pagkasalitaan nyo sa iyo isan iti email address tinumuti biya nga nemiruiz@yahoo.com wano saan ket saan nyo nga mo nga isurat ket siyak ti mga interview ka na kayo. I-search dak lang no saan tak paagayim ti Facebook wano Messenger. I-search dak iti Facebook dati account ko nga Nemesio Ruiz nga nakakalugong ti kipis sa kay ag-message sa Messenger ko ket ibagayo, sir, mabalin nga interview nak ta isalaysay ko dati lagi tinapalabas ko. I-accept kayo tumaten. Ag-message kayo, bagajeran tayo. Ngayon, no, hi, kung kunayo lang, ako i-accept. Yeah? Ngayon, no, kas pagarigan ta kunayo mo sa jay, messenger ko nga, sir, mabaling nga dito, iti pangitay pak, dito pakasalita. I-accept ko, yes, dito yung mga itay. Tapno alalistok nga i-copy-paste. Jay. Kasi tapno yung kastagat, kas araramidan rin duma, hanta kabailan, ngayon, sakti mga interview ka na kuhada, sakti mga ornos ka makasalitaan da. Yeah. Kasi kini Mrs. Yumul, Lourdes, may nagpa-interview kanya. Kasi kini Florendo Tagupa, dito yung 6 grand finalist tayo. Mostly ka na kita nangabak kita in-interview tayo. Awan pa iti nangabak nga finalist tayo nga saan kong in-interview. So nga kung interesado kayo, umay kay kanya. Siya iti mga interview ka na kayo. Okay ba? Kaya tayo man kakablawan na kita kangkanayon nga agbuibuya ka na tayo, ag-share, ag-ilalike, kapagayam. Dito yung video tayo, dito yung page ni Paring Ray, kaya iti YouTube channel na. Kangkanayon na nga agbuibuya kasi kini makaad ka tayo ni Pregiliana Gelson, iti Ontario, Canada. No? Erlin Destabillo iti Hawaii, ni Eva Gacula Galima iti nito yan ni Eva.
ni Nuralin Perdido Tamalay iti Bahrain, ni Sierra Keds, ni Sally Mateo, dato kita tulang uma dato, tulang uma, sitio uma, ti barangay 31 talingaan ni Sally Mateo. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Mark Haji Fernandez iti Paris, France, ni Emiliana Patinga Borromeo, karubalad to, Lubot West na to, karubalang. Ni Roth Garcia iti Riyadh, Saudi Arabia, ni Daryl Van Makar iti Waipao, Hawaii, ni Felicidad Munes, ni Amado Mangligot, Victoria Revohio iti Hong Kong, ni Sencas Galapon iti San Francisco, California, ni Chester Baldobi iti Badoc, Ilocos Norte, Ramil Veliesa iti New Zealand, ni Ferdinand Barruga Pakpako iti Rome, Italy. So, ay ka na kaya amin na sa kapada. Ento no aldaw, ilagip tinapalamas live nga indak tumabuya. Ita DCJC Action Radio, page da nga DCJC Action Radio. Padalan dagmat madamdama, iti dir manong nemi. Ken IKL kunak ngem mapanak ag live ket sanak nga makapag idikal malay nga program. Ni manong yun nemi neto, Nemi Ruiz, salamat po.